Right, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo engalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel, ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubekela-ke nje ama-transfer rumors akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership sokubhekela laphaya ewona-ke amabhakabhaka i-Orlando Pirates okuhlanganisa neMamelodi Sundowns. Udaba oluvelayo kuthiwa-ke omabili-ke lamaqembu akwi-race yokuthi-ke athole-ke laphana-ke umdlali oyi-defender from laphana-ke i-TS Galaxy laphana-ke uKhulumane Ndamane-ke ube ne-performance enhle kakhulu ekuwona-ke umdlalo weqembu lesizwe iBafana Bafana ngenkathi-ke bebhekene nayo laphana-ke iTanzania, wase wathola i-man of the match. Impela-ke kubiwa ukuthi-ke Orlando Pirates neMamelodi Sundowns iwona amaqembu njengamanje-ke amfunayo lo mdlali, bese kubalwa-ke neqembu lakhona-ke laphana-ke eRomania laphana-ke i-FCSB la kugijima khona laphana-ke uSiyabonga Ngezani. Kuthiwa-ke nalo impela-ke leli qembu limfuna uthuli laphana-ke uKhulumane Ndamane-ke asazi ukuthi-ke lona liphi iqembu elizokwazi ukuthi-ke limwine laphana-ke umfoka Ndamane-ke. Yona updates engiyiphethe-ke njengamanje, like ividiyo usubscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo. Nisale kahle.